Anyang laki din! Gemma, nasaya at mata din magas ka dito yung cellphone shop, me. Sa anak agumatang, agkit-kita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito ito kiti nakasil a cellphone, oh. An-anusak da ito yung dikipad a cellphone ko. Sa alin nga uso ti kasta cellphone. Amo ka. Basta makaawag, kan makatext, mayatin kanya. Agpalugi kakit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit na yung may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Jack mo da ita ah. At sikreto na kan ka. Nagmaya ti kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso gumatang kamutan. That's the screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apay binarsak na kiti charger ti cellphone. Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanyak. Nay, apay, kasano ang amuam? Kitaak man di cellphone mo. Apay ang masapula kita Kitaak no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya. Aday tanay, Nginginaan da ito yan niya. Ay, kid. Urnong ko, tinggatang ko iti dayta bakay. Gimatang ka iti cellphone mo, idinto taan ano sakla ang jay kipad a cellphone ko. Ne, ay gumatang kamot, ano kayat mo? Ay, iwan gayam, nakaluto kan. Ne, kusilap. Nakalutokan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay, sus, apo. Ay, kadarsam nga rod ate agluto tani mabisina ka. Anya ti gadangam? Ricardo man, pamintaken laya. Ay, mabait lang. Nadamag mo ka din? Ti anya? Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. Anya? Apay ang nagsinad. Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasanoan na amuan ni Mari Wilma? Kasanoan na amuan na. Nabasa na kano di cellphone nila kay na. Nagado kano nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag da iti tunggal maysa? Hani kano, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa dagiti maaawat a mensahe nila kay mo iti cellphone na. Amang ano, damatan ka I love you na. Napsugak Lumalaing ka nga gluto, bakit? Oh, apay atim makder ka, kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay, mapanak agpalpadita salas. Ag cellphone ka manan? Ay, adala ang reply ka mensahe ti kumparek. Nadamag mo ka din, anagsina da Mari Wilma ken pare Orlan. Ay, awan mo tinasasaon ni pare o nakasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay, sos. Apay ngay amula-mula gitanak mo tayo. Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ag babae? Apay ngay, asyak ti makita makasta. Amangan matno da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalakit din. Awan! Ipakitam kanyak dita cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay, sos. Awan ko naklangarudan. Ipakitam. Ipabasam kanyak dita inbox mo. Saan mo mabalin respetarum mat ati privacy? No, anya ngay dita? No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road? Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya ti gatang mare? Sa anak agumatang.
umayak laang agdamag. Anya nga ro ti damagam. Jay nga min cellphone nila kay ko, high-tech. Anya nga ro ita. Masipsiputak matin akanayon nga umadayo no kasta nga ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam nga agmaymaysa. Agkatakatawa. Wun, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan ni Jerwar. Rumwar tapno saan mo amang ti pagtungtungan da iti babae na. Babae ko nam? Adda babae nila kay ka? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa a lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae, taaddan cellphone. Kasta ganyam. Iso anas ka na si puta makanayo nila kay mo. Ipagpabasa na kadikan ka dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitirin jay cellphone na. Wan ata high-tech ako na. Ang, sana bale. Adda pagpasurwak. Nakasil kami man itan. Gumatang ka na ti cellphone mo. One, gumatangak iti cellphone. Jay kasla ginatang nila kay ko. Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Mayat, tapno agpada kayo. Dahil ito'y di kapada na. Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Wan ay talaga yan. Kasano ay alukatan. Jay face recognition. Ipakitam jay rupam, tapno mailukat mo. At damat jay fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition, one finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo. Namin adukan nga ayaban dita kusina, dinak mang mangan. Ay, kwa. At nakarod-replayak. Adda siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka manin itim madi ako nak. Apay anak kaisam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat anaragsakak? Una, tadagayam kay I love you. Sus. Abay. Sino ma, tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo, bakal. Aday ta, nakaturugan. Alaot ti cellphone na, kat ibatog ko iti ropa na, tapno malukatak, kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan, no asino ti ka I love you, Mario. Kuna jay beki nga ibatog ko iti ropa na, tapno malukatak day ti cellphone na. Aday ta, ibatog ko. Ay sus, nagbaliktad mo ito. Ay, isurot ko dahil ito yung cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamutan. Saan? Maturog ka din tanay, rabiin. Bakay? Apay. Pinakibiyangam samot di cellphone ko, idirabe. Saan? Apay ko maapakibiyangak. Ket no ing kabil ko iti pandag tipungan ko, idirabe Idi makariingak. Nakaparabawan, ijay lamisan. Saan ko pinakibiyangan deta cellphone mo? Ne. Agungat ka manan. Damdamagak laeng mat. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laeng. Nay. Na, dumakal man ang nagiti matam. Pagan ano ko maapakibyangan dahil ta cellphone mo? Bakit? Rumbang laeng asaan mo apakibyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man,
Apakibiyangan ti may sa atao ti may sa apribado abanag nga awan ti pammalubos. Oray pe asawam. Uray Kas maibasar data ijay data privacy act. Isu asaan mo apakibiyangan data cellphone ko. Taadalin tag amangi parit iti data. Oho, privacy adula amin. Kuna nala ang mataday ta, tapno saan mo ang mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, dagiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Ang mga no saan lamay sa ti babae na nila kay mo. Kaya't mo asawan? Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa ti inbox na. Iparit na nga rod. Ay rik na dagiti ka no babae, marik na da, no adda kalukwan ng aramidan ti asawa da. Kasla nga rod marik nakat adda nga talaga. Adda, kung naktumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress ako. Adda nga min babae na kin. Ang mga no 5. Anya! Apay nga awan mat dito'y di cellphone na. Nangidulinan na nga ta. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nila kay mo? Apay nga iso lang tikom kumusta. Kat iso nga rod ti adda aramid na. Ay, wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno adda aramid ti lakay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulom? Sa dino abanda ti agsaksakit? Ay, dito'y likod ti ulog. Agpasango ti sakit na? Adumano di tamuging mo, kasjay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka, di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano, pumartak pa'y ka, di ti pitik ti pusom? Ay, kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka laang. Apay mo nakasta ka. Ne, bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan kan nga gawawig. Ne, ay maguray ka man. Saan kan samot na nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Na, taapay, anya aya ti basol ko. Damagampay lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yan dahil ta cellphone mo. Tapno jak mabasa di inbox mo. Dayta ka di ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaem. Oh, adto'y ti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo, abasaem. Lukatam mabasa nga raw. Mabitlang, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usaret. Dayta, nalukatan Jay inbox na. Dayta lagaya, bila nga, at dayta, dayta tinbox. Anya, adda na basam amate? Awan. Anya lakid din aya. Ay sus, managsuspit sa kalaunay ket nga main. Patpatyem tumat nga main, nagiti mangmangeg mo. Lakay.
Talaga ka ding awan babae. Ay kitawan Iso asaan ka nga agmurmuryo? Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka kadi kanya. Bakit? Ay lalaki day. Panagtalag ti pundasyon itinatibker a relasyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamwam nga ado ti loan ko. Kinimanang Hilda ah. Jay ka aruba me? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo. No saan adya ka arubayo si kaamot. Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wen nga rod, si kati pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inchismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kat. Idi pa'y lang ay suti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si kaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis mo't gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di jay lakay. Wal nga ron. At ang sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Ano natin nagkalitatawa? Ay alwadam. Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti sidaan lakay. Urayan talaangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talaangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring ditari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Aduunay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan daman ng Hilda kin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mo't asaan mo napadpadiguan. Katwan. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day jay uno. Tiyan mo. Diyan ang unsa. Agsaraon tamabisin Kunak man no tiyan ko. Mabisinak mo tang. Awan mo jor urayan ta nga ipadigo nila rin. Un nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan anangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun.
Kit uray ti intiro abalay da, nagdapan ti silaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anyasa na mabalay. Istoryaak di taruar Istoryaak di taruar an naimot day jay alagreng. Anya. Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayam mon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino ang karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprint mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot tayo yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta, isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na iti inuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagadupay ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanon lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo kada ko ada. Good. Jak mo't gayam amo akas ta ti ugali na. Ita si Kantidakas. Ay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara da ito'y balay. Di mo pa'y malinisanan. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, adupay mo't tibado nga isuot mo. Kan maysa, mapankalahang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngamdi ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka da dito'y balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisaya man mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalod ko. Gusto nga roden, awanan ti may bagak pa'y. Uray sika, uray asawa ka nuluk-kulukunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Hindi na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan?
Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arrobak at chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga adutilon ko. Kan naimutak. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamom, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kwa na. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nung nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin no agsasaw si ka. Isu nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amom tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinudil na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamas siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Ay. Di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matirason nga idarum mo ngay. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako timang timplay di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Ni. Apay nga tan. Apay bakit? Kita man da ito bibig ko. Ni. Apay? At nagtubo at taramidong di tabibig mo? Abay ngay anagano ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man Sa pinagdakal. Ay, jak kayat da ito atarami daw. Sino nga iti mga yak nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan da ito ataramidong iti bibig ko, lakay. Nagad mo day jay bakay. Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kwa Hay, jakman amo no apay akagurgura na. Nanayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumot tan. Limtagan na iti bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya,
Makita dak nagiti tao alimtag ti bibigkaw. Anya lang na ti maibagada kanyak. Eh, kasiyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo nga sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati suma tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag in chismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko lakay. Mano aya at tao ti in chismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay numanaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Manaw, apayasan arong rumor di tabalay yun ni Manang Hilda, bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik ikis. Diyak man mo, nuapay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya at aramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi, awan. Ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adaan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na ading. Agyamanak agyamanak itimbagam. Numasapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibigkaw. Pagulyan nakpailaan mo, di takangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kin agyaw. Iso ayat ti agas na. Iso, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismis kin inuyaw mo. Ay, mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ay dayta nga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Adda ka pa'y lang di tasangwanan ti Sarmeng. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabkabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalalian. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay nauraen niya pa'y dar aramidom saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga umuna ti silid mo. Ibabaon na ko ni Mami. Jak pa'y nalpas anangan. Darasan ngamin timangan Nagbayag ka.
Ito'y kapay di talamisaan na. Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay? Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Dayta. Daytan te kunkunaken ka. Tilang tumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramido kong lakay. Limabaga mo itong agpayso na iti rupak. Kun imbalon. Sus, makapadanag ka mag. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay, susapo. Anya tilangamon nga eh. Ay, uyawan nakpailaang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day toy. Kumare Inday! Intan na makipalin kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami amakipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di amakipalingki? Agsakit, anti. Ah, agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Limabagay di rupa na. Limtag. Ha? Tapay ngay? Dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka noong kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Adamay one take one. Adamat buy to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Psst. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Ah, kumusta kan beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo ito customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bye-bye, may ta. Lala, Uy, may ka. gayam. Malagip mo ni kumarik nga inday. Ah, when? Isu dyan may kimatang iti na minsan. Bay to take to tiginatang na. O anya, pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Ah, abay mangin. Limabaga ka no di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo din nakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor ba kayo? Wanang ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo di tarupam. Ay sus, day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya, usarampay day jay di tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan mat gamain. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus, mamatpati kan tumat gamain. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, kano adu malata ti makita kakamanaw na.
Ulbod dayjay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos dahi ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor, nga urayim iti do alawas, sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtagmat ka no jerupa na. ay basit laang maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit laang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamag, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka, no? Ay saan? Ijay laang klinik maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak itirupa na. Ay kwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot tenti mapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jiro pa ni mami Apay jaro pa na. person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsungbatan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addan to pa iti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito elakok. Agas At dapay lakom nga agas. na, agas para itirupa, no adda allergina. Atoy. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ure basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan. Nagngina mo tin. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan tirumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wan, kantap no may kat day taan naggatal amarikrik nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, kan agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy.
Ijay pa'y kaadaywa na ba sa ti Afrika? Ijay, nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang, mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging, anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo day tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Katuna. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan. Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga iti kasta nga ugingan niya. Tangam, sige. Tangay, suki ka. Itad kun kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko daytoy. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie ak lang, mat. Day talag cellphone ti aramidam Inkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amo ng aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Ay, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kasla imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayana, anya a klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Oh, kitaam da ito yung profile picture ni Kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paatiwaki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kaya't mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabit lang.
Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di pa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat? Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako, marem. Kunak man na saya at tatao day jay. Un nga rod, Ay, saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga adayong am iso. Talaga? Saan ka nga agululbod? O, apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagus usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay, sana day tatikayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala, gumatang kakit din. Oh, dayto'y otilakok. Oh, 5,000 day ta. Ang amne, itad kon kan ka iti 4,999. Anwak mananday ta. Pagpapuskol iti rupa. Tapno oraan niya pa iti bagadakan ka. Saan mo, Amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Ah, tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasak. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Ha? Di ta ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong unget ka naggapo di taruar bakay. Ayanan nga, iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na bati abunga ti papaya. Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, idi kalman. Idi limabasak nga eh. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, amang ano natin nagdaa? Nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mang kita. Ingka kitaan, nalalaing ka kungam siya ko. Awan mat nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito'y likod ti balay. Napananan nga, idagiti doa nagdadakkel abunga na. Pare, nay, si kamot kayo pare. Di tamot din paraangan nyo di paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manaw. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang, sagpawa man ti ado a papaya. Papaya ko nang pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong at papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaday tasang sangwam apuon ti papaya. No kasta. Sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikat no iso kumati umay ko purusan. Ay, pinuros ko na pare. Ije ngay may sa. Kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko muti na pare. Isaw, di papalom ko. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma. Pinuros mo mo time. Kaya numulami mo dahil pare. Anya mula yo. Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahil ta. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahil ta pare. Makapahay blood at talaga.
Oh, ayan na nga'y tay bunga ti papaya. Ay awan, pinuros ka no, day ajon. Ay, dilagbain. Apay apurusun na nga'y, kat saan namit amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kidin nga iso tinagimulay ye papaya. Anya nga iso, kano siyak tinangipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo, nagbungan. Day tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay, sana mabalin dita. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay saan? Baybay amon. Ha? Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula dangarod ka na oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangan tayon lakay. Ayaba akong nagiti ubing. Saan tayo ang mabalin amangan no awan sila eh. Among mo taday ti pang paimas ti panangaw. Pangalaak nga iti sili, kat kinan mat ti manok tagiti kaaruba jay mulak asili. Ay makamu kamutin ang agdiskitar. Siya lang aro din tinagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijisang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Ado, timula na asili ijay. Awan pa'y ganas amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bagay, kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpurus iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at di papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan samay. Kasano, nakita nak ni Lineng, kas tawlay ti ungot na si ka. Ay unay mo datan, para lang day tatalo abukal ti sili agungutan. Agalak pa'y kumay ti adungom nakita nakmutan. Ay kurang adag ito'y asili bagay. Naminsan ko lang akaramkaman na ito'y awanin na. Sabi karni ti manok ti sidain ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumppong anagbalin akaaruba ta. Bay amon kunakmanan kan ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagam. Imbagak abay amon tapang panunutak day tahay blad mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ay, wala niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mo ita? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay lineng, sa dino ti papanam. Agudungak man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinuros na dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nangempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni,
Anya nga iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. At damag ka ayam papanam. Ay nana, no awan la ti papana. Uray agmalmalim ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agrain ka! Ay! Malaldawan agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmaya nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa datay gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Ala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka di urayan nito igit ti kalsada? Awan, agur urayak laeng iti kainistorya. Ay, katsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan nana. Na, apay akudkudkudam nga iday taulaw. Nagatal nga rod nana. Kayat mau takutuan ka. Wan man nana, agbirbiro ka katimang kuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rodon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katuan na. Adaya ti chismis mang. Tay man nagdakis akaaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaruba. Wan nana, istoryakan ka ang aguray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam, nagatal ka. Ay, won. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita. Ay, saus! Adang agpaisaw. Tiliwam nana, tasyak timang pisit. Won. Ay, saus! Timarayan, nagpababan, na ayan nangay. Ay, natulid-tulid mo taon. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti pagkayay blada maya. Day tahuaning agasem man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis naman kontrakan ka. Daka sa kano akaaruba. Naimutak kano, kaskada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkiday dagiti daduma. Anya pudno, kunakman no asawa ka. Pudno anaunget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka manan. Gapo kadagita dakas akaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa'y ngarod nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tamapanak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kotok. Isumot lagay man nagatal ti ulo. Di mo pa'y malagi po hindi agawit. Nagmayat-mat nga ron ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Uwin tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya, Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. kahit kasanungay no makadanon keng kwa na dahi tang imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas laang. Ne. Balikid ka matabalikid.
Tumal na ka man. Sana nga rod ang makaturog. Kaya't kung arod mo ti maturog, no saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagit in chismis day taahwaning. So, saan pa stress kan tumot nga main? Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo na pampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya kumati aramidam? Kaya't kung nga rod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman mantika arupa na. Ne, agure ka man. Nagtumar ka, iti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito. Kita ang magselselpon na kapay aya. Umay mo kitaan yung palom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayatipan na kalom na bakay. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tungmat nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong man na nakastaw. Iso nga rod atulungan nak taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan nagdagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ibagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Anda nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y ropak. Nasakit ba kay? Damagan pa'y lang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ko ba kay? At da suspetsak. Sino ti suspetsam? Dagiti dakis akaruba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa'y iti sa balay? Ay, naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak ijay rupa dalining kan pidring ti ukis di papaya. Oh, naragsak kan? Nakaibalasak mo't langan ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita mah. Talyaw da talyaw. Birbiroken da no asino tinang ibarsak ya okis di papaya. Saan da nga mo, adata tinang ibarsak. Bakit? Maulaw ako matay. Anya maulaw ka. Marigatan na nga umangais. Hinday tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbagamaya. Turog kan tong mga mga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, ma-high blood kan. Saan na ko ngauntan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan nga umangas. Itarain na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka pa'y abatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalo? Itarain na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Un bakit? Agaya ba ko ni Bombero? Hanya bumbero. Ambulansya gaya. Nagado nga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Abay bakit? Ay, ang sinunod yung nakaida ka, abay kaya. Ni bakit ko dahita? At tayo dito yung may maisang ambulansya. Anya pa'y ngay. Aguray kayo man. Nakaungungot kay tuman. Iso na high blood kayo. Da kami tinaungat. Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro puraw ti makit-kita. Ay, bakit tada tayo pailaan dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na dito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakas akaruba. Ay, uwin ngagpay sa bakit. Dakis ta ka aroba.
Isotap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka dakwada. Saan ta napabayagin pa Wan man langan. Anya lakit din aya. Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti innapalan, awanan ti agunget, ken awanan ti bumugkaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.